KAAC kaparlo soil conservation along chokomar anghoi kipi kechok che aputak difu along kachisong pon. Bithung Rengthama Menmeji LAMPS along akijoy asang kiron keboidet atumapan kajinso ave. Aranyak NGO tum ni ingkoy aparman kohora along sekia mai ke paman pon. Karbi longri abirta kelang rat do anpan kardom pajer eklo kardom. Karbi longri abirta ke than ponji abang nili sami kabin teron pi non birtang ton me arjupon iksene. Karbi Anglong Autonomous Council kaparlo soil conservation asai kam Chokomar Junior Assistant anghoy apan kedam dang matijong achiklo suri hinira ingkoy aningkan interview en ponlo. Interview ke en pon ke anghoy isivet. Bonta banghini apan Chokomar anghoy pipondet. Monji rong par apan pidet pen apijong sangpi dipali gogoy apanta Chokomar ke pitodet aputake aron kali. Laso aputa kangsai ji apan difu police station along ta lamboy pidamlo. Bonta pini arni anta ingsamri. Laso aputak arkoi ni pai krehini arni difuru semsong sing ingti mirbiri athengno along potmo teron warlongki dera lapen arisangho atum arni hot hepin pen chisong asai kedengpon. KAAC atum amek kabe ano kangthong ason kachikrong pen kang samdunri aputhak alangli tumpen ning kang samse lapen ning duplo pusi pherengke athengno ningje pon. Ini kopi pusi chesong nang kok mala kana tum chini ta hailo mene athe kedam tang kisung apo thak alangi tum RDP pon pe det lo alangi theklong sa dame theklong le puson chikong le lo arjulong sa dame arjulong le puson chikong sai jok je pinili tum alangi tum thangnat action en pon pe det joini si COVID-19 abura krem hut sadami ni tum sai jok je hemben non to war bang nang kok le ka ding on tum council ang tum action en det athilo pinpu dame kidam tang 2020 to 2020 anikan December chiklo soil conservation department pen EC junior assistant apo salang itum advertisement paklang iklo advertisement bang ke lahen no sampai milong paklang iklo ladak alang litum advertisement lo isibet sedami apidong ni litum ka chini dun thu bang ke appointment ki pia pora isibet apo si bahini ban pik delo inut bang ke monjit rong phar lage dipu arleng lo ino apidong ka chipalong dun ke lage dipali goi alang like modhujia dhikyal phukon a consultancy a soriklo lasi labang so puthake ilitum langdam lo bana kang ke kechok che technique copy pot ma athe apo se isibet la pelada kapapa ji puthangna aron tokon pe pulo tang te kosan jalan itu papat lo lapang so puthake nil tum illegal se pulo lapen so dak pen pinrem lo lase carbing judicial inquiry binangi headed by the judge of Guwahati High Court lapen illegal appointment ka chapalong abang phiti pali go goi phan prap jinmen sornang ji alang litum sor se tik tak action ni ki taken nil tum chesong bom ji pini pen independent pang cheng lo kirang ji lani da nil tum chesong bom po lapen wiki mi song sa me ning thelo denang litum na so bang so aputak jutang lang no putak na litum so dak pen rem po sa ning thelo athe ini kopi polama obe kimi to ma charli na ka son se mander lo komane ki thekeri ri so jang na ma certificate chi on kai son se mander kopi polama kawr biang autonomous council alang itama RDP pon pe ap RDP pon pe apu na chak choklen dum han alang appointment bi la posan pi jong hu se mander adha ka to ma ge hem thik kublong council to bu officer me adha ka to ma ke ning bi de son se na re Guwahati Delhi Mumbai chongta dam na akopai kilang no janam ki thi kereng ta lo kopi bolo lage karbi ngong autonomous council se ki chok chelo lage ase prap jinmen karbi ngong autonomous council to action and vetang ko aso buta laben wiki mi dom sana me itum chechat dolo ilitum lapona ni ninje ne de joini pudu ne de se a joini karbi ngong autonomous council ning hangling chokem thar singso jutang lang nu ke pavir weko ilitum nan se chibi unde de mentulo now or never lasi so bang so jutang pavir vetang ko lage thank you concern media tum hat ningrong parpik lo building tum chisong along nan building pot lapen ka chisong bang ke lage thipi bang ke lalo illegal job appointment lage thipi ke chok che lage aron lang no la so aron lang long bang jong si dam bom lang tan ke bang ji obe ta sum pi ji ko si ke long dam lasi la so aron lang no lo ko mama si ka chirap chuto do ma ko mama si ke thiklong le ma thomas council tum thiklong le ma mate em tum thiklong le ma la so na chosma si chikup ma em tum concern department concern authority la sona chosma si chikup ma kat chosma si chikup ma non anta je chisong chicha se det ningkan si pleng kailo
non puan ta latum chi charge that tang te la sona chosma chi kup mal tu mathami me lam do la si autonomous council pen dang lok concern department men dang lok latum prabjin pen di pali ko pan sor nang ji athe penang an document pangrum penang an document teng la ke ding je dak lok tok dak lo illegally lo la ke illegally binong puta boy pita people ning kan isa chi song nang ko ahok pet alam phan mal tu en thek thema autonomous council are motto mas tok dak lo justice equality and service justice equality service ikonal non mang hume me chung dokok lo nasi di balik goi phanjong si illegally pan ma piwer lang putan te kapek tu mana piwer po nasi ingtonang po non ington te putan mu phita kichara ington te lo nasi tung ke bang la lo prabjin pen ke chok che bang phan sornang ji lake rat ape ase lake it owe ase Arkoi ni phai cap arni pen arangyak NGO tum lakhain ko ratro Durbaguri MAC constituency kaparlo Kohora Chandro Singh Rongpi ME school along Sike Amai Kapaman Pon Bangso Asike Amai along Arangyak NGO Guwahati pen Joint Kumar Saikia Associated Arangyak Consultancy Lapen Karbi Anglong pen Sarlongjon Teron Wokar alangli tumpensi bangso asike amai chipatir pipon Lapen Laso Ajay Mek along Rong Rup Chipang Thir Nangji Lapet Laso Aranyak NGO along Kachongda Dun Atum Aphanta Bainong Ta Piponji Puta Prenki Atum Aphan Pachinipon Laso Asike Amai along Kerala Delhi Bhopal Lapet India Institute Forestry Management Kacharli Bom Ariso Ijang Atumta Chitong Dunsi Dak Karbi Atum Jutang Jubat Nim Rokom Haihui Anta Research Ponlo Lapen Inglong Karlu Haihui Anta Siki Chipipon Kohora Pen Mirsing Tokbi Karbi Longri Abirta. Your designation? I associated with Orandok as a consultant for their natural resource management and livelihood program. Okay, sir. Sir, then where are you from? I am from Guwahati. Oh, sir. Thank you. Sarongjon Teron nili dak kora log non aranyak NGO non-profit organization ada kacira tu kan free non kan photo po itu ma fangsi bangala itu la kajironga hawar karbiang long lapan kajironga hawar long itu kora long itu karbiarat pan pensi kam kemo pensi saya hai kosan malal kosan claim dam nalo kosan ting tudun jima sustainable development UN framework per sustainable development goal kosan itu pachun bonjiman lapan dak kosan hem kom hem rai habit bithung biri sai chuti ki kosan si ki mission jima lapan kosan si ka ting tur pon thegi ma da fan si tum dak sai kam bom lapan non itum dak journey for learning initiative lo itum la 5 January up to 13th January and dak doji it is 9 days 9 days and dak do pola tum ason la field activities do alang tum la student tum Indian Institute of Forest Management Bhopal ban sibang alang tum field work lo field trip lo so la hai thak kan silang tum bang lo da idi tum bang la so alang tum field trip bang facilitate pi lo facilitate pen da itum rong do ason la ikem do homestay non kitu jun tum do atum tamme da kan chirap pen sikai sin tamme masap so goreng bar sailong pon po la pen ke la dak la chardi usam martum itum la karbi tum koson si ke do ke thak la ha ki ke thupe jo la pen ke ason sai ti ki ben cheng lok itum hem kom hem rai habit hormu pipi ma son do lai put hormu chini pon si lang tum la field work bang da pen pon tut pon si patang pon po Chalo, sir. Churigla. We are living with local people. We all are living in different homestays, but they all are very good. They serve us very good food, and yeah, we are having very much. We are getting so many learning experience that we will never get it anywhere else. So it's been a very good experience here till now. Okay, thank you. Sinijang Karbi Anglong District Bithung Rengthama Constituency Angkang Arlo Menmeji LAMPS along Akijoy Asang Sorkar Pen Akijoy Kiron Pon Dolo Laso Asang Kiron Pon Ration Card Alo along Kitoke Bangpho Bangtrok Sido Bon Sita Online along Amen Kiklang Vek Abangke Bangtrok Adim Bange Thom Bangpho Adim Bange Thom Bangtrok Si Adim Bange Thom Pusi Radatum Thekdam Longlo La bangso ration card ahem phuwek atum chairman along an tame palepen sang card alo ateng munit nang pachok pitha pudamlo sitame
laso asang akart abang chok che pusi ke phowek atom ningjelo lasi Bithung Rengthama local MAC KCCM Dr. Turam Ronghang apan sangkart alo amen kitok ateng nang pachok pitha pusi ke phowek ani marli atom kachuning report jengkha pen babu teron karbi longri abirta dak menmeji Bithung homosti pen menmeji dak lamps along lo amat nili tumbangela son lo mane panadin munira phaya teng bensi munira phaya nili tumbang khodo bang kho pen si dani nili tume bahai thom weda pharmacy long cha ako nili tum pu iglo chairman hat mane sar nili tume moji ko mane chok nang ko lo ama kata chok che de lo ama pini dawang iglo ko la son si nai pu ane o ni tum ba thom bang khi dam lo hada chairman long moji ko pene chok inang po sar nili tume arjiting ong lo mane nili tume ke do o kali kabe joine sini li tume sanga ka de lo la simunit ateng munira phaya teng sini li tum long nei sini li tume katima lo sar nang li ram sar hanta chuning ri lo nang li jat ason da sita la so kambai nang pa chunpi nang posa troxy dengan po binang pen gamra don troxy ni li tume ro don troxy la son tak tak lo hanse japan na ro siem mama ta chini japan na hanse ro japan hanse ro Tanda ni nang limen ke? Limen ni kaje kan sepi. ta ni li tu diram sar nang li pangkarong nang pilo jasta ni li te nang kong lo ta ni li ta apai pen ni li ke ni sumara pai bang ge bang trove la pai pu sta ni li ka pai pen si long ye de posim non bang thom vet ma bang thom vet pen si ni li pai long de posim ni ke do dak chairman tu melong pensi ni sangaron tu pensi ni ke kachuning ro ma kachutor poson ni kok lo kasi ni apaya ting kasi ni ke na pinai pusa abisi ta na pinai pusa ni la pasi ni lam kang to ni lo kadom Apai ke bang tro. apaya bang ni bang tro Dan non ke long bang kon lo. long ba pu ro ki jive nali tim nang ma thai ka ni ke khiti ta ve biti ta ve ako ni ke rong pargabura kambura pilo aman itu me khiti tabe biti tabe nani tanang tailong tu diram sa ni la pane lo ni lam anton lo te lo se bisa se pute nani nang lain no la ani lo ka dom ni nani ke dak kini te pensi kilong bai thomvet amala si nili tumke kisker kereng abar saita lahai hui pen karone chorlo la si munira phaya teng ki nang kinang pu kusi nang ka chuning rilo sa to ni ya ja upai pen sa nili tum phang ke la so kam nang pa chung pi nang pu athe mani li tume kituk de raso la si ini lamps along itu sangat kat nang pinai itu tadi di nang itu phan mane jat di kudu na sot nang hang ateng anta hoite teng tanang jema lo anta pinyar ni anta ni tumgi arlenga phaya teng sang nang kipi la si pinyar ni naga chuning ri lo non anta nang kipi mane apa hai pe nateng nang pi nang ya bisi ta nang pi puta nang सबसे पहले से हमारा कंप्लेंट arlenga phaya ka la so teng nang pinai ni tumgi nang chuning ri Pini birta pa an sakang ton pan iklo dome thak